sokuphina kuphi lapho ukhona khona ufanele nalifuba lelihle leleniwe uNkulunkulu ukuthi ulalele nayo irhapsody yamaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Kristo yakhilometer DSCD lomuhla ke-mashumi lamabili nesikhombisa ngolesihlanu emnyakeni wa 2027. Lamuhla ke umfundisi usijesu kuphelelwa kwebuthafu kaNkulunkulu emtimbeni. Amen. Kanti ke uvula ngabaseKolose 9:19 uthi kwakuyinsamvo nenjongo yaNkulunkulu ukuthi ahlale kuJesu ngobuNkulunkulu bakhe bonke. Amen. Babe imvotsana namoya longcwele baphila phakathi futhi bavedwe kuJesu. Ngamunye kulobuthafu unebomvu lobuhlukile kodwa Jesu unglo kubonakaliswa kwalobuthafu emtimbeni. Uhlanganisa kuphelela kwababe imvotsana namoya longcwele. BaseKolose 1:19 uthi kwamfokodisa babe kuthi kuye kuhlale konke kuphelela emtimbeni. BaseKolose 2:9 uqhubeka agcizelele athi emtimbeni waJesu Kristu kuhlala kuphelela konke kwebuNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi kuphelela kwebuNkulunkulu kuhlala kuJesu ngesimo semtimba. Uma ke ufuna ukuphola uNkulunkulu babe imvotsana namoya longcwele emtimbeni munye umfola kuJesu. Incwadi yamaHebheru 1:1 kuya 3 niketa ke ubufakazi lobungetekile ngalokho ithi uNkulunkulu ngetikhathi letinyenti nangetindlela letinyenti wakhuluma kubokhokho bethu ngebaprofeti nyalo. Kulamalanga egcina sewukhulume kithi ngemvotsana yakhe la yendeke indlalifa yako konke ngayo futhi ke wadala umhlaba wonke yena lokumengetela ke ngengadimulo yakhe nenjabulo bonke baNkulunkulu. Amen. Ngalamanye amagama Jesu ufana ncamashi naNkulunkulu. Babe noma ke ungilommelele Jesu uqobo lwakhe wathi kuJohane 14:10 babe ukimi nami ngikubabe. Lokhu kuqinisa lo mcomvo lothi Jesu sibonakalisa sababe. Uma uyobona Jesu ubona babe. Wembethe isimilo nengcithi yababe. Leyo ke lobone mina ubone babe. Johane 14:9. Timothy 3:16 ukuhlanganisa kahle ngaphandle kwekuphikisana inkulu kakhulu imfihlakalo yeNkulunkulu. uNkulunkulu wabonakaliswa ngumumvu wafakazelwa ke ngumoya wabona tingilozi kwashumyayelwa betive wakhuleka ke emhlabeni wenyukela engadimulweni. Amen. Nakalo ukuthi kuthiwa wabonwa tingelozi letingolozi lebetingazange ke tibone isimo saNkulunkulu babe bambona kwekucala nakufika Jesu. Wenda uNkulunkulu longabonakali wabonakala ngisho nakudo tidalwa teluzulu akhombisa imfihlakalo nebukhosi lobujulile bebuthafu baNkulunkulu. Amen. Kuqhubeka nesifombo sethu salomuhla ungafunza baseKolose 2:9, baHebheru 1:3 naJohane 14:5 kuya 11. Amen. Kulesikhasanyana sitawusasa nangu yomthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyabonga sembulo ngaJesu ukuthi ungubani sibonakaliso semtimba sebuNkulunkulu kuye kuhlala konke kuphelela kwebuNkulunkulu emandla kanye nemfanekiso webuNkulunkulu kubonakaliswa ngephandle kwaNkulunkulu longabonakali ungilobusisekile nalo yeva lonemandla. Inkosi emakhosi naNkulunkulu lomkhulu umsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu irhapsody yethu yalomuhla. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi uNkulunkulu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu imvotsana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku 7607
2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ceeswatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhle akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.